Kulumak lishabil esiliqa kwa Jesucristo ho isibaon San Lucas. Kuachshqibaj kutanchik xyebaleb li atinain li Jesús kixkameb chirish laj Pedro, laj Juan ut laj Santiago ut kitaqek sa xben li tzul chitijok ut naqtyo chitijok kijalanok li rilobal ut li raq tisaqok ut kilemtzunk. Xaqamileb kwib li kwinq tyokeb chi atinak rikin aneb laj Moisés ut laj Elías. Ebain kexkutrib rikin xnimax loqaleb ut tyokeb xatnak chirish li relik li tentot atzaqlok ru Jerusalén. Laj Pedro uteb li rochben numtqenaqeb xkwara. Abananke akru ut keril xnimax loqali Jesús juajkwi li kwim chi kwinq li kwankeb rochben. Ut naqtyokeb chi elq ebain kixye laj Pedro li Jesús. Atzolonel, usto Juan Karim. Katiba o ship chumuebal junchok hakwe, junchok relaj Moisés, junchik chok relaj Elías. Aban laj Pedro inkana xnaw li karuy tyochish yebal. Tohtyo akwi chi atinak xijokan nakkichal jun li chokl li kilmuelang reeb. Ut nakke oksa li chokl kajo nakke xikwak. Toja nakkichak jun xtiab kushech sa li chokl kixye. Ain likualal sikwil ru imba, anche rabiak. Naktyoche abik li xtiab kushech, kachik li Jesús kwan naran. Ut maga kexye, seb li kutanaan maaniak keseraqi bayak li karu keri chak. Ratin likakwa. Jesus kishkoqeb lisholom kishkameb shkonesef sashbentzun chot tichot chot yolech chot benem ot laesh meshalesh ban lachza kilentzun lidobah Shaqamil lach Moisés lach Eli Osheshkesh chakwil lishon Chinomek lihaylat sabeh Akwaria shatina sachosha Anaim lekwanar kwanera Kilentzung lilobah Li Jesus shanachochon sapeh Shaqamil lach Moisés lach Eli Osheshkesh kakwil lishon Shinomek liraylat sabeh Ut lach Pedro Santiago la Juan Ot sherish Juan kilal kakwadyon Retzak lokro nashye santilu Naktentot akwadlik chitotyon Kilentzun rilobah Ki Jesus kanachochon Shaqamil lach Moisés lach Eli Osheshkesh chakwil lishon Chinomek liraylat sabeh Shotanot chasash merochechon Otan mishmeres tenamim Li'anim rapagam koshtuan Unaim keshimot sachoshan Kilentzun
es la Kelly, Usheshkesh Kakwilichon, Chinomer Dirailat Sabe. Yukat Radio.